Menteri rang bak dukari Narendra Modi ajing kren cekinongi shimbenta jongka Jaipur Mahakhel la shagisni ling baka video conferencing. La penlong ya ka Mahakhel ha Jaipur dau MP ka Lok Sabha Raja Vardhan Singh Rathore nadu usnem 8,000 khatnyo. Bon ki kertong kila da bantap ikikot kisla hakasengi ka basan ha meghalayam ta kasengi. Hakasengi ka basau palat san punyungut ki kertong kila da bantap kerteng hineng kasengi. Menteri ki kampo yeng Amit Shah ulapoi hadiogar Jharkhand ne kasengi ban aingu haka Baba Baidyanath Temple. Jammu bat Kashmir Menteri Katanat Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur ringkat Lieutenant Governor ka Jammu bat Kashmir Manoj Sinha bat kiwe ki head officer kila pelat ya ka thup jengrai na ka benta ka Khelo India Winter Games ka balai Haraj Bhawan Jammu. Ka BJP menta kasengi kala thung ya Menteri ka Sarkar Pedeng Dharmendra Pradhan kung party in charge na ka benta ka election ka Banlong ha Karnataka.